Jadi pastor kita berpesan kibari kibai pakai barang di berangkat lambat mungkin kapor, nak barang kemusian, nak barang mentong, buat hawa kibai pakai se kat kibalak berangkat lang dan kapor. Bentuk ini perang negeri nak ini kibalang, kiba marjan, buat kunjuru se kibai pakai perang negeri, kibawan lagi kibai pakai jagan, kibai pakai senong lagi balang kibai pakai gidang. Lani kiwai parti kenhun balang, lamni nak kenhun jungai ku kunjo. I welcome Sir Vijay Benedict and Madam in our midst, and it is a great honor and privilege to have you in this festival of hope. And as far as I remember, this is the second time that you have been with us as a church in this very same place. It is our prayer that God will bless us all through your presence and through your songs. Habangnya cepat agak dikapor juga jin sekri ke jam yang boleh. Ninwan hakmat jam boleh nin bendam agak jin tuai. Ni ainu de ko try ni benda jin kapor kada kata jam sedang. Hak ben melapala ini kum ki khon ku besiu spa di jam me. Bani wan lang hari ka jaka ba hari ka madan na ka menta jam ka ko do jam ka jing mani ba ka jing shikwi bat ni ai ngor mu me ko try ni marwa mela kala lu ini bingin apan wan lang hari ka por mela kala lu ini ni kino ki bo chok ka jing ba ka jing bentur bat ni next scam ru balam ba jini ka sni ini ya umad ka jing pa ka jam me ini ya umad ka jing ku ba ka jing ka lem ka jam me na do ka bas dang ba ka ko mai kam tam lung ba jam ki shikwi ru ki jam me Dia ni minta kau kerau akan Islam. Ia kau bor juga jangan yang ketim kacang ikan dong kau bor mentau mai. Ia kacang kacang sim kacang hilang. Iway kum ikon kiri kacang. Semti ni umur kau bor. Wali kau bor orang sah jangan kacang sikri. Lembah jangan kau step akan kau semiru baru jismi. Agar kau jismi doai. Amen. In sikri lang yang boleh kau bor. Dah kau begini ruai lang kacang ruai nomor kau sanspa sau peruar. Sanspa Sapuar berhadirin ke jiwai Mastar pinang lang rangba balang kabalang persediaan jiwai inilah mengingat pulih ke tim ke jomblay bat ban buku hati jiwai From the
Tien ke jong play kaum kumni. Nawa ki jing small sen jong u kim do. Ki long ki batumai man kastam. Ka ba crowd ka jing yang ye jong ni. Utrai urang ka benta jong a, ong ka mensiam jong a. Namar kata nganter men au. Namar kata balapan kesan yang ni dah ke jingai. Idan ke jingai sok baru belai dah utrai jongi uji supres. Namar upres menbangidan long ki batlat bor. Amar ke babiang kaya ulai yang yapli ye ki bom riu belai. En riu belai upanishan na dah ke jong ke jingai chingi. Akaba abang idang long ki bopom upres ulai yang yapli ye ni. Baramdan ke jingpanim hanu hawaipan. Naba amdan ke waipan ke kerteng hapok ke bening. Ya ke bala ai hapadeng ki beriu. Da ke baka day waan panim yangi. Shisha ulaba iki jing kuslai jongi. Bolaket iki jing smosi jongi. Penban milan yau yu bala penmong bala syok dublay bar bala penjenja. Henry la penmong yu ni namar ki jing ringkang jongi. Lapan luat uu nama kijing le bom hok jongi. Kijing penshtam kijing sok jongi kalalong halor jongu. Pada kijing jingam snam jongu lapan kya ini. Ni baro tungkit lang berat nila sakma. Nila pai no uwei shera kalenti. De utrai ulabu halor jongu ya kijing bom hok jongi baro. Ni ai mo ikijing ronin kan ke jongi. Ya ke jinga lam ke jom ikan kopa mengiyo ikan ikan jisang lengba jong ikan ikan smi nyayo mengira ini ya ke smi ke bapa aga mengiyo atrai ban syakri ban man mani lai lo yame hapo kini ke jaga nyayo kantam yame ublay ubayam ublay bashisha nawa ke jing crow jong ke jing ai ke jom ikan kopa Tuya lam yangi Baktu penuet iki donut Kiba ki jongi kan ko try Baba kaktin ka jome Kaman sawalang baka shentor ushakri jome Abakan kan sawa ki shkor ki jongi Toay wangin long kita Kibiya snow kan ko try Baba nyo irong inyo ito kan ko try Ya kita ki eke bakan japan sil Yudwai raw blay Baba bismay Mengi Ya ki jim ki jayat lenti jongi kong kibriu dana breng jongi kawan hakan ke jinsang ya ka donut ka snow kya ken ko pa na magi pop na magi jingbang kong ke jinge ke jiat lenti jong ke jing dana breng jongi ka do jing kernan ken ko pa dana breng jongi ka dana ke jingkot lan ka dana ke jingbang ke jing shitam barabang iwan shakan ke jinsang au play da ka way ke jing anon ba ka way ke jing trang bangino i au play Yaki kamba ke crowd ke jome lengba ke ni kesmi lengba ke ni ki jeseng ke ni yo au play ni twai no markata try be snai na ke kat be snai ke jome to jno ba to panno ik jingai sun ai ke jome ken ko try ba ki shakri ba ki khun ke jome ke ni yo ek jing like lord hame au play be im baru play ba shisha na dwai au play sibanta ke mantau Shakri jome, nuban shimnya ke benta, ban samnya ke ketian ke bakun, bagaimana in ke jome, atrai ulang tang ubreu, handrai topen ko bor mame, dapat bor men sim bakun ujome, bagaimana bo ik ketian ke in ke jome, hakat donut baka shentor ushakri jome, bagi ke bawon saklay, kilong au play, ke ban pandon buram, ya ke kerteng ke bakun, bagaimana in ke jome. Au play long ring card bagi bor ke bansa jong kini ke jinseng ken gopa to snow ke jing dwai bagi jing terpat ke beren bato map iki babon ki pop bagi jing palang na bai kini ni pan haka kerteng ke jong Jesus Christ o balang nong penem jongi amen. Buồn xin try na mi ngà pen
khôn serang auria hà jing siêu pa per thei ngong ba jing shu kor kapo hà jing kor di nga im sang so ya mi atrai nga kho jing im thamai ya nga tu ai ya man simba la jo map atrai nga wan pa jing is nei tu nami ngam kwa ban that chu jing im ayo nga du try map ki poparo try nga long nong po pa kraw shami ngam dot ban ja don ka jing long bat ni ta bat ching seo rem ka pa ta nga pla ngam don ai ban le ha ka per thei ta ber ta try nga la ba kla
boleh ni bentar belum jamu. Amin. อินด้วยยายโยเยเมเอาเบลย์บอกว่าจะมีบาดเจ็บdalam baca ketika por ketika step hari kemadan atrai ye lumlang atrai ban sheku ye me yai go ini atrai bimelawan ra ilo dong sheku jo me simpat hari snong ke i ke joni banyak sioi ke go ke din ke jo me yai go ini atrai ke barang ke jo me kerana penyeng hari jaga hari thain ban seki ye me Yara atrai ke barok ki dengan pendek bat ke dengan sependek. Hampa meu shegi jo meu banjeng ban thwa ye ka khubor ke jingpen ai ke jo me. Yara dalam ye por atrai na do bastang kumni. Mat jengi ni wan ra ye ki jing ai atrai. Nak rentaban pen krau ye gospel ke jo me. Yara ikti la say atrai. Nangker kuye ki atrai bagaimana abna kambuan sipai kam ke jamel kambam kerku kuye ki atrai bagaimana bor atrai man trai ke kam ke jamel mau berbang trai ke sni kumni kambam bangin saya ro ke bor ke tin ke jamel nama raga terteng dengan bor ke jamel trai nak penyem jamel Jesus wai ipam irpam bat ni pendentang ni di jinai Terteng ke neutral untuk menjadi Jesus. Amen. Boleh secisian pan. Namar bangi dan apa yang jom ia way naki norway upau nam. Bat ubangi tibha sarvije beredik. Wan apa yang jom ia hari kesekian. Bat hari kesungguh tak ulen bat kubur lemba jom kecituai. Deh kebukum dari kapor, bayi yo ikalan menurut sekian parking kebalang. Bersisa, ia kuat bagi transfer banyak semua sekian pan. Ia kisur jiwai kepada indan manduai apa yang jom. Kita lakukan kubur jom kajian, lemba jom kajian. So at this time, may I request Benedict to present in our midst a song which we ask the church, ask congregation as a whole, we want to hear from you. As we know that you are one of the famous singer, gospel singer of this time, so may I request Benedict to present the song in our midst. Come into the presence of God. The God who is God who created the heaven and the earth. To give you the glory, to give you the praise, to give you the honor. I've come to give you, Lord, but there's nothing that I can give you. Because everything thou has given to us. The only thing I can do is praise you. Accept your praise. This morning. Thou art the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the creator of this universe. Our God and your God. Let's come into His presence to worship Him, to give Him the glory which He richly deserves. Mere Yeshu, Mere Khuda, Mere Zindagi, my Lord and my God. Hallelujah. करता हूँ तेरा शुक्रिया जो भी है तूने दिया
करता हूँ तेरा शुक्रिया तेरे भवन में आया हूँ भेंट और अर्पण लाया हूँ जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मेरे यीशु मेरे खुदा मेरे जीवन Lord, we are sinners, Lord, but in spite of all, Thou hast loved us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever shall believe in Him shall not perish, but shall have eternal life. That's the gift of God and the love of God. To He heaven, Shri Jana. से बसा है जहाँ तू ही है प्रभु तू है महान तेरी स्तुति महिमा करूँ बार बार sing with me sing मेरे यीशु my God मेरे Be holy as I am holy, for He is a holy God and He expects us to be holy like Him. Because we know Him, because you know Him. Let's be holy unto the Lord, to be called worthy of His sons and daughters. This is the time to ask forgiveness of your sins. This is the time to come to Him and ask Him. Your heart desires, for He gives the desires of your heart. Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Thou art worthy, so worthy are you, Lord. Sing with me, my Jesus, Jesus, my Jesus, Jesus, Yeshua. जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मेरे यीशु यीशु Yeah.
where every knee shall bow and every tongue that Jesus Christ is Lord. Household together, house of all the Yeshu Masih, etc. जीवन परमेश्वर. Hallelujah, hallelujah. Let's give God the glory. Let's put our hands together in praise. Let's put our hands together in rejoicing. Let's put our hands together in praise. Jesus Christ. Jesus loves you. It doesn't matter what whichever philosophy you have. I just want to tell you that Jesus loves each and every one. Because God has made each one of us in His own image, in His own likeness, and He loves you. I just sing the glories of God, the marvelous works that He's done for us, for me and for you. God will make it together. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the one and the true living God. Hallelujah! Hallelujah! He loves you with everlasting love. He forgives you all your sins. He's the only one that has the power to forgive your sins.
It's a great joy and a privilege to be once again be invited and privileged to be here this morning. And I thank you all, the committee, and especially my dear Pastor Robert Conwell, whom I've known for nearly 30 years. He's been a guiding factor to my life. I've been seeing him going around the world. He's a worldwide figure. If you had seen Billy Graham's the memorial, you would have seen him there addressing the world through his word, and we are very proud of him. And I thank you, Pastor, for giving the opportunity to invite me to this wonderful July, which I have come again after a few years. I was here a few years back, and I'm so delighted to be here once again amongst you wonderful people. God bless you. Thank you, committee, for inviting me, for being kind enough to consider me to come again to be with you all. And I'm so happy along with my wife, Rebecca, and both thank you for having us here this afternoon. I'm going to be sharing my testimony this second half, which I'll tell you how from the film line, as a film star, I've turned to the Lord Jesus, and now for the past nearly 27, maybe a little more than that, I've been serving the Lord full time. Even when they invite me to come and do shows for the film, I said, no, I'd rather go and sing for my wonderful people and tell them about the Lord. So I'm so delighted to be here. And as it's a small little thing I'd like to do. I just want to thank Pastor Robert Conwell, and as we have in this thing as a little token of our respect, I'd like to just take this moment from you, just a minute, to honor my dear friend, Pastor Robert Conwell. And I'm requesting to come up, my wife, Can we give a big round of applause to Pastor Conwell, a wonderful life, and we can't be thank God for you. Thank you so much. And I do my last one for the first half, and as I promised, I'll be here for the second half too, and then I will share my testimony with you. Testimony, just trying to get the song which I want to sing for you. Just bear with me for a minute. Today, I'm working on my iPad, and we have the facility that through this iPad I can book my ticket right now and go anywhere in the world. I can get the latest news by just flicking my fingers. I get everything through this little iPad of us. The world is at our fingertips, as we normally used to say earlier, but literally it is at our fingertips. But today, the world still yearns for one thing. It still yearns from the beginning of time till now for peace. The world is in turmoil. You read the press, you see the media telling you all about the wars and the rumors of wars that is going around, and so many people are dying.
they're still yearning for peace. Peace comes through the Lord Jesus Christ. He is the peace. He is our peace. And so, this song, when I made this song, I want to tell you something about this song, Pastor. Whenever we were recording this song many years back, we were recording in Mumbai, Bombay, we call it Mumbai now. And as we were recording this song, we were about 8 of us doing the chorus. For the chorus, all of us were there. And suddenly, the sound engineer stopped and said, "Vijay, can you please come to my room?" So I said, "Okay, what happened?" So I ran to the room. The recording, there's a certain cubicle for singers and the chorus, and a certain cubicle for the sound engineer to record the song. So I went into the recording room with the sound engineer, and he says, "Vijay, there are 8 of you all recording the song. But according to I'm receiving about 20 singers are singing on this. How is that?" So he didn't know much about these kind of things, but I just smiled at him and I said, "That's perfectly all right. Doesn't matter. We have more singers from somewhere else. Praise God for that." Because when we praise the Lord, the angels sing with us. And so this song is very special to me. And it just wants to say that this is the time of Jesus Christ. Never in the history of mankind was so much of Jesus that is required as we require him today. He's our peace. He's our joy. He's our love. He takes care of us every moment of our life. And above all, he loves us. Let me do this song with you. And if you feel like joining me, please don't hesitate to join me. The angels sing and praise God, then we praise God with them. Let's worship Him in spirit and in truth. None is glorified this morning except the Lord Jesus Christ. And we thank you, Lord, for being our God. Thank you for being in our midst. Thank you for the healing. Thank you for the love. Thank you for your care. Thank you for answering our prayers this afternoon. Those who come with a heavy heart will go with a very light heart today, I pray, God. You are holy. You are holy. Holy is your name. Thou art mighty. Thou art mighty. Let the earth proclaim. The clock ticks, and the coming of the Lord is soon. Do not waste your time in the worldly affairs. The materialism of this world will not give you anything. You'll still yearn for more. It is an unending process, a big deep well where the materialism never ends. But the peace of Christ will give you the peace that none can ever give you. I pray this morning to my Almighty God of heaven and earth that He'll give you peace. If you come seeking for peace, you come to the right place, for God loves you. This is the time to pray and give Him the glory. This is the time to give Him glory, give Him all the glory.
If you're heavy burdened, come to Him. He wants nothing from you. He'll take nothing from you. He'll give you the peace. Ask and you shall receive, says the Lord. Hallelujah. Ask Him this morning. Ask Him now. He is here amongst you. This week we go. Praise. This is a time when the world has lost all hope of peace. Jesus says, I am the peace. I'll give you peace. I'll give you joy. I'll give you happiness. He's the only hope you have, ladies and gentlemen. For He loves each and every one of you this morning. I can assure you that He loves you. Hallelujah.
you all the glory, we give you all the praise this morning, Lord. So praise that heavenly man. Ini poin sebentar kalau terang buat ni yang lembah jom kapor kalau ni syak skor. Yang kubor tin jom jom ke jom boleh. Lembah jom ni pastor Ara Konbil. Te suami poin buat dengan IT kapor bersa pastor nak jom ke jinesen. Ini seorang sekoi pat kejuai kumpulan krek kalau ni buat dengan sim jom ni. Nak kemudian ruai kejuai bersan sepak anrupau. Ini ruai tangger khot ke benengkong bat ke balai. Sanspa anrupau tangger khot ke benengkong bat ke balai. Laki pop kisah kanyang mungkin selit parkum bayon. Laki sabar yang mungkin kuat barok har. Laki pop kisah kanyang mungkin selit parkum bayon. Pop kijong umat unang kenal syuiki. Baik sena pi upat nang try play. Pop kijong umat unang kenal syuiki. Sanspa anrupau kerkhot abang kawan kelai pada dia kata pastor is a shit mentah haduk ke bapun pun wahai kena ke jenis lagi pot kisau hai kinsali parkum kayo lagi sabar yang rukim kut barotan lagi pot kisau hai kinsali parkum kayo Kinsali parkum kayo Kinsali parkum kayo Kinsali parkum kayo Lagi pot kisau hai kinsali parkum kayo Kinsali parkum kayo Kumalay po sinam muncua Kasi yai kai ha chulong dan min Aku ingaski dan hantai kubuan percaya kau dan kau ikut motorcycle lain kisah lang kisah Pat kata kariu jam itu kumalay po sinam muncua Itu banyak ukli tu palak macam sedin kong kumdo ya me waktu beli sedin uang kong am tresyo ya nga dia beli tu bah mau mios mau bah ya u dalam ham hajan doa beli yang kong kumdo ya me kong dia palak sedin lagi jingpat dono uang kam tresyo ya nga apabila ban model kan do kapat dono jong liu samla haba ka samla ka bau i ka kentat yu to ya dwai ablai iwan ban shong is la ja ki ba khu ki jong me
keren atrai ke dulu jangi padring ini sekejap kedik benar makin baru ipang agar dengan Jesus Christ. Amen. The Gospel Lucas kalau nang nyo keren Jepang kawai ke dia tu kena bu Yesus lah keren abo dai bamja aga ye wi nok sing sha bu Yesus long bu dan wi ruspa bu khot di Gibril palok jong ban chaga jing kawai mi baka khot ka bakhan nyo kong kum ni Paula pai lo sakri hakapor kata ka ba jing kawai mi ya kaban orang kita bala khotwan na bala kre yaki baro kiran lightly ke ba ha ka dik khot wong wan wong kloi ola khot marwe kamdan ka wei pat ka jing khot ka ba kham kraw wan ya ka dik jing khot padu jisu wi kai lamba ka dik jing kren jong u ba ka dik jing khot ka jing khawai kalau ya baro kita uspa kita duk kita krong kita manwa kita tko kita anak ya baro pada kali ini tu kenal di suku mana tu yang ini balai khot ya baro yang ini banwan cakjat kali na jong Jesus Christ la khot ya baro banyoma dengan mawe pada kabor pada suk pada im jong ini Amarga Bible ka ang kumni namam sila benut wajalaw pun jong uhi lewai tino yau da kabanta jong i baro kumno ti unam ai lem paduru yaki ei baro baru Paul haka siti jong uskilong romo kumni namaru Christmas ba ni dang long ki bat plat bo hamar ka ba biang kaya ulayap ya pli Yaki bamriu play. Lakhot yaki chakade ka jing khawai. Nay jisuang. Baro laki kilai laki jong ki dao pan kial lakata ka jing late chaka jing khawai. Lakhot yaki. Don't try jong ki try. Chaka jing khawai jong gospel. Bagi jama jong jing Jeng sat iki pop ki jong ki. Alban poi ka keteng jong ki hak kitab jong ka jing him happening. But au disu kila ai lagi jong ki dao. Ban kia na kita ka jing khawai hak kita ka sigi. When kita ong disu long ni ngalati jagaling khan ngam ngadon kam lu balai jingo ya ka Uni te wong akar pa ya me tu pelat nga. Uni briu iban ulang ba thok. Ban ulang ru ba pi. Ula kham dan ke jing kwa jong u haki e jo ka ni pertai. Haka spa haka kam business kam lesson ni stai. U kham ko do ya ka ni ke jo ka ni pertai. Badu jisu wong. Kepada kita kepastiannya agis pa balik usul maka hima ublay. Wong kita syania hagas pa ajok. Mau apa syai kedal hagan ika por. Bakam lang kapas niu badrius pa. Ai mo ublay dan si bon ke badrius pa hari jantia. Tetapi yo yagas pa. Tagapat trai sitam. Tapi aja ke kamu ublay, aimu ya ublay. Henry, tetapi chania tangga kaspa, penlongnya kaspa haswa yang jengke tinggi mut di berkat yang pi, berkat kaspa mit bat singi. Ada kalong kita om Yesus, kalong kawe ya pi, banuan cengkak keding benar, jauh Yesus Kristus. Teman ilawan long baru sepatam. Lagi pun wan cakap na jom Yesus. Indaya, in posisi tujuh. Awak bangga kalong
Bangim laban rawat si naya paisa lu. Challenges yang kejadian. Don't know if see a crowd of let's say some of your tip because Alexander the Great. See him die but job it for table away. Bruce Papa. Uang ini kita ki general ki dong u. Orang ski bapi rai ka sunduk ya briu jangan shalom jingtap. Akalenti jangan kata akalenti bani shalom jingtap. Ini yang percaya ka spark ka pau jangan. Bani kini. Uang kuasa kau ipat. Akan sunduk ya briu jangan. Ben samtli atli nagoi na cakap yang media sekamuan. Yang balai. Mengaku aban saya kiki jangan coba. Kata kerja khas lai dari ujung. Lai spa aku lai syaban kau Yesus Kristus. Alexander wong aku akan pagi kiti jangan sabar. Bagi breaking tip. Pandayak ngamla panda ru salende jangan dia. Boleh ngi nanti ki bapa. Iran bang kadi. Kalau si kali jingkran lagi. Teng iklet no. Yo blay. Aki Kristan jo ikan lumun mentangi pulih kot ba. Belong jing tuai. They don't just lend janjongi dan bon ki batuk ki basu. Once you saw so long in isn't a. Kilong kumi ki bapa likely ki jing kit pandi ban sa ki khoi ki jong ki. Mentang ka juk mentang. Boleh ni kamu sepuluh ni kamen. Ikan rang, dah balik rumah kan ki perfume yang ikan rang. Ikan perdo ni kamen banyak kamen sim. Kamu perdo ni kan pertai. Banyak bayar day sini bau cukup. Nak kan tahu Yesus. Nak bau beriu mentoi ayu. Ladang yo yang pertai baru untuk no ialah kamen sim. Bawa apa? Wong yang tahu khot subah kita dikawai. Malah tiap sanjur ki masih. Ngan lejru ya kawan tunjuk ya ki. Agar pada tu penlat yang ha. Lakot jauh sekali dikawai juga hima kadang play. Tu sim tu sim. Paula lai dah penlat. Uni ulong botot, lani ulong bopi nama bangim tu tenjo iki masih menme. Usu ai down, ban sekata jing kawai, jong usim. Walai ban on toy bisu kal adukat ke aku. Wala sampurim ya kabrim. Dia nama gamla panuan. Uni te udan ka hok kisya. Dan sampurim ko abadi do ai galong dei galong dia lang don ta. Dari Yesus orang pun ni. Jangan baman banbu jangan. Ayun len je lari. Ini banbu nengkong yo blay. Bagi ke baru aku jadi dongi. Ibu sedih. Dia ke Bible kong Kim Don Dao ru ban light dah kata kecing kawai. Ke Bible ko ang tau try to kata di kawai. Ulas so pita. Baum dan uwe ni kita kibriu. Ni ki bola khot. Banyo ma ni kati kawai mi jonga. Ang tau try. Doi to ka di ke bu Jisu ko aban kren to ba ka di je so kana. Kaban ko ka long bagi ni kibriu ki long ki babi. Kila kentai, jaga jing khot, bagi lo ai kidau, banlat, nak jaga jing khot, jaga jing kawai, bagi mentaru, ya sibun kidau, banwan, banlat, banwan, sejak keding na jong Yesus Kristus. Penyoma gaji mabai. Tiki di kita. Babo nangi mentakan kajuk ke mentang. Nyai dah. Bagaimana nuan cikijak keding kena.
ก็มันนั่งกล้องกระดาวก็ลองว่าโบนที่เอาเงินสกถ้วยกันนี่ก็ไปพอทำตำกับเทสมันกับบันเงินสกถ้วยจีสวงพิมพ์มันสกถ้วยแค่ปัจจุบันแต่ก็จริงไงตัวเห็นกันลากับบางบุตรปัตตงเกยยุดหากกอสเปลหากยังได้บรรลุเยซูคริสต์ได้บรรจุเกยชัวร์น้ำตาyang sesuatu yang Yesus. Kalau orang ini mandi kapor mengidan, ada nggak pernah jadi di Bible orang batkan hak cepat. Sesuatu pada hak cepat. Sesuatu di lesi menmepi switch itu switch kami agak lain sesuatu. Ini sesuatu ni, tapi bam pilih bam. Man kasih kekala senam, kekala dok, kekala syuk, kekala dok sak sesuatu ini datang. Nim songko isunget pakalong kentang. Kini kita dia man kasih nim songko dan nomor kini kata pun kabalang. Tapi wan show Yesus. Di wan kum kelung kum kena. Yesus wang kum ni. Hisya ngong api. Ada pem kelah. Ada pem long kum kena. Pem nom leh sud. Akahima kibanay. Alay kadubon kibring baru spa, ko start ani ko thay, ko kam ko doa. Ki baro ki wan ju Yesus Christ tang dai jingay kum kulung. Yere ban wan cipta kadik na ju Yesus. Kum kulung barang rin ta ka jingay. Kapan mo kabay ko ang bagim di ban berkat. Siapang kali kalenti berman Yesus Kristus. Nama tak kajing berkat kajongi indem la tak kajing start jongi indem la berman jubilei. Ladani kwa pasal tu yung jubilei tak kajing start jongi indem la lalu berman jubilei. Nama kapan buatong nama kajing start jubilei kata kepercayaan. Dalam kajing start kam sim lai tu yau blei. De namar ka niga daw yung kabalan. Bun kiri sta to kapatay. Kim ngay ha Yesu. Namar ki ko abanda sotu swa ani ka jok momenta. Samla basta pa. Pagkaston na di benda sotu ba tau Yesu jong pi. Asas yang you agak dulu ke jangan. Kalau salah sebab berbatai se. Kumdo masih ke bayang. Kabam you plang jenam. Kai kadet ke balik. Plang berbatai. Sungai kalau muda. Dinamakan kata abang ya keren. Jepang kajinglong pekerjaan sim. Orang kaya, kabang yemla masuk. Manu kalaman patay. Oblay yung undan kajing sedang, undan kajing kut. Oblay yung Yesus Kristus ulang ujung menin mentah sebagai bam jukut. Ngam sutu ini ye baru. Ban ngala sange ban sutu ye kini lam belum mensuah. Malah supediang yang Yesus kumusam tak kejengeng. Boleh ulang tahu yang beri petai. Pada Yesus ulang penim jangan. Okay, kita Begitu tua ke Bible. Ye. Ke Bible kalau ke masuk Kita siapa masuk tua. Gospel Yohanes kelenang ke balai kat boleh bang kumne. Nama boleh lagi kata-kata ke betai. Kapolai tinoi lo kun balakha marway. Owe ru bangai thagu nam jatsu nlei punyo ka jing im bam jukut. Phép số tuổi kata.
Kalau masuk tu, bau belai, yang ini. Bau belai, layu pun jauh banyak, nam ta jauh ini. Nam ta jauh ngau nong pop, nam ta jauh pi pop. Kalau penken, dia ka ai ka jauh belai. Bau belai wat, kau yang ini. Ban yang ini, ban ai ini kerja sok. Let's see if you want to make just say it out, getting a step. But the problem is that you feel. Nanti buat kita start si mudu you play. Balai jenjang kadi kerja jongi. Balai. Hanya tu yang kita syara kerja jongi play. Haki jengi leh jongi kini betul. Haki jenjang jongi kalau ni orang sana pi. Haki ekstra jongi. Haki jongi. Play iman. Bagi sania gua berdoa jadi nomor kau Bible doang kita di pun kat jadi bagai dong belai nasneng bat nasempat to social hem nama kata batu kelah kebangun. Kadang-kadang tahu pembidaan kadang-kadang saya kadang-kadang step. Iwan pergi jengkit ke bakia. Marway kalau ye mengusam jogi. Belai wong ye piwan hanga. Kelah kau dengan ayah pergi jengkit. Itu kesenangan jom Yesus kita bagi pasta. Nega Bible kau kelah kau wong ye percaya. Kitip tangkawai. Kata kalau kitip bagi itu yang Yesus. Akhirnya kita ke pemerintah. Dalam sanggup kita kesi, jinjak dulu lam kaya. Libon kam hatu kata-kata nam tak kaya itu betul. Bagi pek lembaga kemat itu betul. Bak ngasosi mana. Mana mal kecing start bekerja betul yang ini kata. Ni sudu no. Masuk dia kerja sup banyak kerja mabai kita kerja kena jom Yesus maka Bible kau kemudian dari beri bekerja kau pedang kita ke jom bersih mulai nama kita kerja bi pada mula penitu yaki nama tak kerja bersih lebih syar lagi tengok kau dia pergi ke sedap Pembinuan macam Yesus kung kelu dekat jenggai. Aduan orang belai ngam sotu. Jenjang ibu kalau ye kalau sem jonga ngam sotu. Kejim jonga masih ngam sotu atau hari kena kesat ngawan dekat jenggai. Jaga kena. Maradan kami ya me kejim jonga. Masa kawin berkata, opon lagi kantak, masyarakat kesal kiri pohon pentah. Kalau kita kantam ikon di kepala, isngau kumagi long, kibah. Pastor, Malaysia seng zaman kasih belai. Saya kamju belai, kamju punya beri pastor kamju klaim, kamju tu ngapoleh ke Bible tik pastor, ngaduai. Gamdan kamu kelah kebangun. Bangun cerita kini kelah dengan Yesus. Walau bohong. Kata ketika dah bohong di kon Kristen di aida. Walau kuah banyak ku yang di kon Kristen. Mengalong kon Kristen. Yesus orang yang punya kini Kristen. Pemlah. Dekat hak kejongi. Benar-benar kesannya lagi kemarin lain. Maka Bible kau nama ngi baro ngilak lalong kum kibab kui. Bagi hok jom ngi baro. Kilong kum kajan babit ti. Betit. Kam jom ngi baro pingilale.
Kim nung play ya ka kredop to ka beleng. Ide ban ai chu kam nung play, ide ban doi de ban je sai kita kini ban dei ban le. Le kita ka beng le Shabbat. Kim nung ban im ya ka download ko jong. Kim nung play ka kredop to ka beleng long tang ka wei. Itang ta ka jing ai ka jing ma ai ka jong play. Bagi wan ka kum ki khlung. Hagijat keding na jung jisul maka Bible ka om. Nama laga jingai la panem ya pi. Daga jinget ke. Katalu na pi. Kalong ka jing ai ublei pasga pa kundir. Ndei daga jingle ke. Onu nuru onu yo so sama. Saya ngalip deng nama ngayalam Yesus Kristus. Ngalip deng tala tala kawan sekali na jung Yesus. Bagni ka step khol ka balang. Pidan kam manuan sekali na jung Yesus. Tetapi wah dia Yesus. Lepas pun kre dia kalau away dia kecil dia pinama pilaban ban sutu nam sutu. Kalau banyak apa dia ni? Roy kasih ini apa banyak? Kita banyak kemana kita bisa tu jauh play. Macam Bible kau play tu, lain lut jadi, namun tak jami. Lain pun belakang manuai. Habis sah itu kebrek besarang, wasarang, agak keti, agak kejam, jauh Yesus. Bagi belam benting ben, agak mati Yesus. Bagilah dum, sum, kekrung jauh Yesus. Kata lain, ublai, unda Yesus. Cái Bible ông nhiều của anh ra một cái angel, là xây cái white lamb, mình phần lan như Giêsu là cái gì, nào như Giêsu em, ngay khi, nào mà cái mga yak là cái gì na cái đồng yêu ma cái gì sụp, gì mà bay, mình phải sụp lên, thì tăng là cái gì na bala mình lệ, là cái gì cái đào Giêsu une, là cái gì na, nào mà một yang ya pi ma bilang makodor kamal Yesus. Sesuai pakadaw bahu di ikut balang kim pa belum balang bun balai rasa. Banyak tu yang bun rasa man kacaka. Dan engineer itu bukan start, politician itu bukan start, doktor itu bukan start, bukan start, bukan balik start sudah kan itu selesai. Barangkali balang bukan balik start. What kenji kita, what pay kita, ngam khot je pi bandung balang, mak khot je pi banwan jauh Yesus, ban dem. Setelah jadi na jom Yesus. Kadu kata, begini kata kalau bersyukur itu kata. Ikut juga balang yo. Awan siwa jenis saya kalau aku apa nak IT lagi Yesus deh. Nggak kenangan ni aku ikut pengaruh. Buteng. Berkata kalau kata bersyukur itu yang ikut juga balang. Bible kau hukum ni buat pensarong ila di sepang kepala syah. Nama memtip ke kebanjah kepala syah. Ngimtip ke kerja kejim jangi syah. Dan nama kini kata kau Bible kau hakmi mentakai kata kaya kepada yang pun. Hakmi mentakai kata kasih cipadim. Ke kata wapi ai. Kebakan ya pi.
man jadi tang Yesus. Kali step boleh lawan pi syakani Yesus. Kali dia tu kena ju Yesus kali ko hai kaya ni maka segi bisyar boleh ni compare idai ue pastor dan pasal nama balang kami balang sama balang peng idai in hap panjang akmar ka khet bisyar tu boleh boleh lagi kentai ya singai bagi mabe ke tinggi boleh boleh lut namun dah jauh Bani kentai jauh boleh aku boleh terwa hangi ke jangan mabe terwa lut pada lagi boleh aku kan amangi kentai jauh hangi ke setiap terwa ya pi ke jangan mabe Bagaimana ia menjadi mai. Dan bona piwan dengan dia saya mendapat pentemai kerja dia yang piwu Yesus. Hak bilang wan bilang itu kan juga malang lapan baptis dari pim pujuan. Hak jaga dia benar dengan Yesus Kristus. Naum ye pi yang ini step. Pim New York asilan lu kerja yang kejauh pi. Mungkin ini step. Penyama di Zimbabwe, begitu sup kecuali. Kidan kipor, apabila ada kipor dan betit, imei paim tip, pagi hun tip kekni hun tip, tamapi betit. Ibu teng, mana hati dia suci Yesus. Ini step apa kordo. Kembali pusan Senin mensuar, we pastor itu kena gini, we itu kena kemau gini, kepalanya tu sepanjang japi. To pastor dia kata senang Asheville, North Carolina, di Amerika. To pastor orang dia itu kena dia berjasa umi Shabbat, berjasa. Baru kita lihat tentang we samla bayikan ni kamon jemu, dah sedai ke motorcycle jemu. Lalu serta lalu dia bersenang motorcycle, boleh start tu pastor keren you. Wah, Wong Tom. Oh, pastor ngadang Islam mandai nama orang senang motorcycle mentang alino. Tu tahu pastor itu mai Tom. Wong Tom. Lagi mewan dia seman kasih play. Dengan puji memang mewan IT relation Jesus Christ. Balik memang IT Jesus Christ. Wong Tom Kau pastor dengan sawan IT ngadang samla ngada enjoy soal tadi. I'll have a good time first, pastor. Ngada enjoy soal tadi dengan sawan IT Jesus Christ. Kau tahu start dia katakan motorcycle berindu lalai. Jadi kembali aku 3 minit hadir. Kau pastor yo ke telefon aku ke hospital hajan. Wong bau don we ubriu don accident so bahasa iman don ke kot jingruan ke balang jampi wan sepan doai pastor ko tangan wan tu pastor brand wong saat kali ngali situ hospital o dari hospital ka ap kata nos wong ada to pastor brand bai oh ali pastor bai to pri accident ka don accident tu lang ya ka yalam yu sa hospital da ko kamra mi we doctor pat ka nurse kong new pastor bawan don doai nam tau bai yo tu ka accident ko chei ha kali tu doctor ani susi banyak tu epi dah syukran mentan waktu pastor lalu tak kan urung cepat kata kamera upli itu kan dia itu kan kajai ke bakar itu banyak hidup tong uyak kalau Yesus buteng deh kun kamalang apa ke mau ya epi sombong sih boleh we kata ya pi ai ti lo kun man mi la ka snam lo ka bari tapi kentai ko kentai ko susi tu samla ba itu kana mene baka samla ka kentai ka tu susi boleh kam susi banyak kata
แต่ก็ชงให้พี่กันนี่ก็สเต็ปเป็นโซพายอยู่เลยเดี๋ยวเป็นโซซีอยู่เลยโอ้ยสตอร์งวันที่จะใส่กันตอนคำอยู่เลยก็จริงจังอ่ะก็ลองยิงลองเส้นจังอ่ะงั้นแหละคุณดูไบเบิลของพี่เป็นไลท์ลิเกย์ผมพี่เป็นกลากับบางวันอาจารย์มาอย่างอ่ะแต่ก็บอกพี่มันยังจริงจริงไงพี่มักมาสุดทุกวันเดียวจริงไงมันก็บาลายบ้างแค่บันแดกเปล่าแต่เขาบอกมันมาห้ามอย่าพี่ละพี่แรกกุมตามมันกันนี่ก็สเตพี่อยากกันดูอยากกันจริงวันลองน้องพูดยิสุคริสต์นี่กิจุกกิบามันตาก็ลองไปหัดดูกับตากิจุเป็นช่วยจุงสุดตานกิยอมเป็นอย่างนี้ก็ลองไปมันเอ็มน้ำตายิสุบางทีปาล็อกกิเครนเบนยังน้ำตายิสุหากออฟฟิศกิเครนเบนหากจักรไปเปียทรีก็โยกหัดกิเครนเบนหากบันยังน้ำตายิสุจะก็หอกยิสุก็ไปมันเองเวลาเราไปยังอยู่ยิสุกันนี่ก็สเต็ปJisu pulang wah kami andal dekat bapi ada ke bawah ini akan dikertai. Kon ke balang, buat pendeno kan ini kesedap. Blay uye jadi kata-kata. Balik pai saya. Dak penjauh mat. Yo blay uye jadi. Tanya dia ni klik yang doai sebab ni kepot. Agar padaพี่สตรีสปักเลียบดอนเดียตั้งเดียตั้งจริงจังดีจริงแกรนบันก็จะหาดีก็สเตมอะไรกันปลาปันปันเปล่าไปที่ชิชาจะกระดิ่งพระนามเยซูการมีอะไรเดมิกิคลีบัดคาบริบิกิขมาหลังนี้ก็สเตปผิดทางบรรยามาดีก็จึงสุขจึงบาเบย์ก็จึงสุขให้เรายิงน้องแซมจังพี่ก็จึงอิมจังพี่มาเรื่อยaku akan doain nampak jampi. Panggalah akan doain nampak jampi. Kepada di surah ikti orang awal. Pasal doain nampak jampi. Surah tak ikti. Beli berku ipi, beli berku ipi, beli berku ipi. Setelah sedia nak beli berku. Saat sedia ni, wanita lain beli berku ipi. Kau nak siapa? Akan doain nampak jampi. Aksana hingga wana kemat jampi. Usyakri buat redam jampi. Kumukada makin jauh Yesus. Kawan dan doa nam tak kini kikun jauh mea try. Belara ada kikti. Kener kikti belai jauh mea. Bat skep yaki. Bat peten yaki. Cek cak kedi panah jauh Yesus. Makin ibar walapan. Hak ketemu Yesus Kristus. Amen. Ni yang ruai nak kena kecil ruai, balai sanspa lai puar. Ni yang lang sanspa lai puar. Wat kentai, uji sujang nun. Wat kau kena ruai kena kecil ruai ngak kuat kau jadi bantuan yang ni kemat, yang penut por kendat bantuan bat pi. Kiba yang ngasep kena bi balolak kena. Wat pelen doa ini kena setiap wat lerai berwajib Yesus. Yesus kena lerai man. Belai kemat putih mencasa di mana. Wan tu yang lang yang ruai kini ruai. Wat kentat ku Yesus jauh. Wat kau kena ruai, wan sini sekaman. Wat kentat ku Yesus jauh. Sngau kaya jongan ha ba mi dang kon yaki iway wat kentai yanga Jisu sngau kayang jongan ha ba bidang Wan cekaman, kalau lagi kecil wan lerai, wan yang nak berpi wan cekaman. Wan kentai yanga Wan lerai.
one. Ngan wan sha kan jing is name jing ngao hun ban sham ha ba đam ha ca jing ngao au si jing ngày lót bên cam Jesus, ngầu ca yam jonga ha ba medan kot yaki way what can died yanga ngam don hok go try bandawa tang ba me la ya ga donot snoop na marbing pona Jesus ngầu ca yam jonga ha ba mi đang con yaki iway wat ken tai yanga Cho your wife be kat khot ka ba. sha gan wan sha Namal play khot đi ya phi ban wan chik ja kading phana. What can touch you? The seven New York so ka dikala. Ban shem cái chik sup cái chik im jong phi marway. Ban lamba jong phi. Hakalong ye long sem jong phi. Cái cái step ka ba kan tan. What so sit you play? Right di lut jala di nam ta jong phi. Wan chu wi na rwa ka khot ka ba ar. Ba ka ba na rwa ka khot ba ar. Wan chik ja ka li phanawan. sha gan wan sha kan jing is name jing ngao hun ban sham ha ba đam ha ca jing ngao au si jing ngày lót bên cam Jesus, ngầu ca yam jonga ha ba mi đang con yaki iway wat ken tai yanga Tang ublay. Tang man se ma khuy. Bala ban ring ye phi che ka ding phana. Ngam la ma ubriyo. Den ne ka dal da ka don ka jing sai ka don no jong pi ni ka step. De man se ma khuy bo ye phi. Khon jong a wan su blay. Wan su blay. Ye ro hai ka khot ka balai. Ma ka na ro hai ye la ye phi wan. Wan che ka ja ka ding phana. Khot ka balai. ngam don hong ku trai bandawa tang ba mi la sha ya ka do not snew pen ke la na marding ona Jesus,
one should bless. Siêu kayam jonga ha amidang kon yaki iway wat kentay yanga Shall we rise at Kotkabakadu? Ako man kerpasa sin pan. Hindi mo ko ay ipis mat. Blame you if you want to come out getting plan. You rise at Kotkabakadu. What but hey already. Ben jam makmadu play. Ala dem rise kanigi rise kan kerpadi pastor jangi pa alam kanigi say. So wa ban doai but Iigi kru ban wai. Kotkabakadu. mi uten rai krau ka chi in em bat ka ji sung jai ngam don shu hang ni haken endel tang ma mi kutrai Jesus One kong in abi pi was mo le rai Siêu kayam jonga ha amidang kon yaki iway wat kentay yaga Giêsu siêu kayam jonga ha amidang kon yaki iway wat kentay yaga Giêsu siêu kayam jonga ha amidang kon yaki iway wat kentay yaga Giêsu siêu kayam jonga ha amidang kon yaki iway wat kentay yaga Ini duai keburam kejenguk ni aismi atrai na kabenta jene kapor kene kenta ban ngai ngu imi ko trai kubor ke jipen ma ke jome ban ngis ngu ru imi ne kabenta jenge sim du kodo kiwal it de ban kiwal pendam le ke jet jok ke na ke jome ban ngi duai ko trai ke ban mis ban ke kui kilang baro kini umat imi Jisu ha ka jing im mensim ke joki kerku kita ramsa jeng gesngi bat ki wei bat ki kita jong jing syukri ki benang yo bat oleh ingi de por de jing ai ke jong Jisu Kristus ko trai ke jing iba ke jong beri kupa na bom cukun ke jing slok ke jing sei bor ke jing lambak ke jing kai mensim ko kini ki lai ho wei ki bor oleh na bom cukun kini ai song sa angkat lembat ni bat kini ki khon ke siu spa ke jong me kibala IT le khmat jong me lamba jen ka por lor kan lembal ka jong ka balang ka jong me ki bangan ki ba khoi ru ki bran hang le kleng sau dong jong ring partai menta ba chiru ki bam chukut la karta amen